f'dan il-programm jidhru xi prodotti kummerċjali. Dan il-programm huwa adattat għal kull età. Prime Time qed jiġi mossal lilkom grazzi għal Whole Earth Organic Refreshing Drinks. Sparkling thirst quenchers bursting with flavor. Colliers Greek yogurt. This is the new Seat Arona. At Continental Cars. United Colors of Benetton. Sterimar Stop and Protect, Cold and Sinus Relief. Sterimar, nifsa ħjar, ħajja ħjar. Experience life with Bridgepoint. OK Home. Mario, xanna fil-Malta, fil-isqallija, fej ġibni jaw. immisma' jimtek min illum. Diċċajda jimni. Fiex indaq l-izveljarin? Fl-4, fl-4 u 5, fl-4 u 10, fl-4 u kwart omna. U normalment fiex nido? 7 u nofs 8, ma tanċina morning person, u ċekwa ħassaqsini probably. Imma kif tqum mill-ewwel taqbad tiffunzjona tagħmel li għandek bżonn naqra ħin? Dal-aħħar sirt, insib naqra ħin għalija, per eżempju, nqum sija qabel, nlesti bil-kwiet, għax qabel kont nqum ġirja mal-għajr xawr. Allura sirt naħoda kollox naqra bil-relax, ngħidu l-waħna, ħaċċawer, U tipprepara l-ġurnata. Isma' meta kont tfal l-iżveljarin fiex kien idoq? Xis-seba' naħseb. Jekk xi ħaġa viċin ta'. U isma' meta kont tfal inti kont bħala qabel titlaq l-iskola tara naqa' television, naqa' cartoons. Da żgur, mela, konna naraw x'kien hemm. X'kien hemm ta' żmienek? Tiger Man. Tiger Man, isma' ngħidlek ta' żmienek, isek xi wieħed iktar anzjan minni. Xi tamparek? Sena hemm differenza. Sena. U twilidna fl-istess ġurnata. Fl-istess ġurnata, fil-15 ta' wissu inti bħal tal-ġenerazzjoni tal-wooden spoon. Mela. Meta jirrabjaw miegħek, kienu jużaw għal-wooden spoon? Ommi darba biss ħabtet idea biex tgħidli biex tikkorreġini sewwa. Fekkita, imbagħad garat li kull ma żabet bil-kċina. U mbagħad irrealizzat li aħjar tgara u tkisser il-wooden spoon milli sabbat bidea. Allora Mario, fi żmien l-iskola, l-ingravata, kont tagħmel inti jew kienu jagħmlu ilek? Le, jien kont nagħmilha. Dejjem jien nagħmilha. Kont taflu dak kif id-dawwara, niżellu t-tella. U kellek ingravata minn dawk li minn quddiem kienu jkunu bl-ingravata bl-oqda, u mbagħad fuq wara kollok il-laks ta' tiġbed. Qatt ma rnexxieli nakkwista waħda minnhom dawk. Provajt nakkwista kemm darba ma qatt ma rnexxieli. Ma qatt ma akkwistajt. U kellek patches fl-uniformi kien ikollok patches? Ommi kienet l-ewwel traqqa sewwa, tagħmilha ħafna punti, Scarface, konna ġibu hekk. Stilel, u mbagħad naħseb patches qatt ma għamlet li, jew tibdili li kienet l-uniformi għax tant kienet tiġi. Jien kien ikolli Marko Btejja ma' Mink Bejja, fuq il-blazer kollha kemm huma bil-patches kienu jkunu. Jiena tant kemm inġibhom rat li tarmihom kienet. U kont dilettant tal-copies, kont taqla ħafna copies? Copies ma tantx qlajt jiena. Jien kont prefect tal-iskola. Kont prefect? Mela dejjem li kienu jitfgħu. Ma kont prefect għax kont nerd jew kont prefect għax kont organizzat? Le, għax kulħadd jiġru warajja, minn dejjem bin-nies jiġru warajja, jiena jiġru miegħi mhux warajja. Ġifieri dan l-ispirtu dal-karattru hekk divertenti minn dejjem kien fuq. Iva, minn dejjem inħobb laqda u minn dejjem inħobb in-nies miegħi nkun imdawwar bin-nies.
Allora kienu jisibuk l-student perfett biex torganizza l-klassi biex iżomm lil kulħadd bi kwietu. Iva, din ila minn year one. Minn year one, per eżempju, kellna storja ħelwa nirrakkontaħħilek malaj. Mela fil-year one kelli teacher sewa, u mbagħad fil-year two nbidlet ovvjament. U darba fil-Parents Day, l-ommi teacher għaltila dak kemmu kiesa, tgħidlu xi ħaġa u joqgħod jgħid. Għalik? Joqgħod jgħidilha qed jirrispondini u x'naf jiena kont ngħidilha pereżempju, aqtawa għax it-teacher qed weġġawla rasa. Per eżempju, u din kienet toħodha li qed nixbidilha saqajja spieċi, qed tifhimni. Ommi għaltilha. Bas probabbli kont tagħmel dak il-wiċċ kif tagħmlu llum il-ġurnata u kienet taħsbek li qed tgħaddejha biż-żmien. U ommi għaltilha ħej ma nafx għaltilha kellem lit-teacher li kellu qabel. U wara x'kien jagħmel hu. U di hekk għamlet marret kellimha insomma għaltilha min dak teħel klassi fejda u wara min jiċċalalu m'għandek ċans għaltlu dak bis-serjetà jkun qed jgħidlek ikun qed jaħseb fik. Ġifieri minn hemmhekk imbagħad irrealizzat li kont tkun qiegħed serju mhux qiegħed tiġbdilha saqajja. Jiena bil-copies kelli naqa' teknika meta jtuk xi pitat sħiħ tikteb l-istess sentenza. Kelli copies ta' wkoll ġifieri. U kont uża t-teknika li taqqat il-bajrows bit-tejp biex tikteb tliet darbiet? Min ma kienx jużati dik il-copy u paste ta' żmienna. U s-suġġett favorit x'kien mar? Jiena fis-sekondarja Taljan kien favorit. Illum nisimgħuk naqra tgara bit-Taljan. Ma ċerto, ċertamente, siamo. U fl-arti, kif kont fl-arti? Le, ħażin ħaġeb. Ħażin ħafna. Iġveri laqqas il-bażiku jien naf. Pinġija u pnietzel zeba mhux id-dinja tiegħek. Le, ħija iva, ħija u anke oħti u għall-crafts u hekk vera tajbin jinqalgħu. Imma jiena xejn. Jiena jekk ittini ritratt jew stampa ta' xi ħaġa, nikkupjana nagħmel bħala, mhux nitrejsja nagħmel karta foqra u nitrejs. Jirna xxielek. Iva, hemmhekk minn moħħi ma nafx. Mario llum ħanaraw naqra t-talent tal-arti tiegħek. Ejja? Mhux ħanħallu karrieħek għax ħanaħdu kant professjonist. Ħammorru Caltagirone. Caltagirone qiegħda madwar siegħa u kwart karozza minn Pozzallo. Caltagirone hija belt rurali bi storja ikkulurita. Belt magħrufa ċeramika. Caltagirone hija magħrufa għal taraġġ mill-isbaħ biex inkun preċiż 142 tarġa la Scalinata di Santa Maria del Monte, kollha ddekorati b'ċeramika mill-isbaħ li ħadmu l-artiġġana ta' Caltagirone stess. Ħammorru għal waqfa żgħira ta' riklami kif niġu lura ħataraw il-dal-gustu staħdejja bil-pnietzel f'idejh jaħdem iċ-ċeramika. The new Molicare Premium Lady Pants. Discreet underwear feeling and top sheet treated with aloe vera. All-round protection with cuffs. Also available as pads. The new Molicare Premium Lady Pants and Pads. Best Deal Properties. Home Trends. Home Trends. Home Trends. Home Trends. Designed to love living. My skin has always been on the dry side. I feel like everyone has better skin than me. I feel like my skin is a lot more juicy. Flexis Fortify fih doza qawwija ta' collagen li jistimula r-riġenerazzjoni tal-qarquċa fil-ġogi biex ikun nista' niċċaqla iktar faċilment u nkompli bir-rutina tiegħi. Apparti l-Flexis Fortify, għandi spiżjar issib prodotti oħra Flexis, Flexis Capsules fil-forma ta' pilloli u Flexis Plus għas-saħħa kompluta tal-ġogi tiegħek. Any skirt on, dip my body in glitter. Platform sneakers, all the boys want a picture. 2 foreign cars, I make rich look richer. Save your breath, baby, I'm not going home with y'all. Esprit, level 1 at the point. Smajtu għal aħbar il-kbira? Orienta se tiftaħ showroom ġdida u allura dak kollu li għandna ġewwa Taqali irrid jinbih f'qasir żmien. L-ikbar sejl li qatt tagħmlu l-Orjenta qed ikompli fil-ħwienet ta' Taqali u r-Raba' Għawdex. Amara, ornamenti u rigali bla qis
ħirġin ġodda kull ftit ġranet. Titlif żmien u wasal wasla sal-Orjenta illum. Miftuħin il-ġurnata kollha ta' Qali u r-Raba' ta' Għawdex. Orjenta, the biggest sale ever. Nemnem, xema artiġjanali mamula bl-imħabba. F'dan il-programm qed jidhru xi prodotti kummerċjali. Caltagirone, belt fisqallija magħrufa ċeramika u l-wirt kulturali rik tagħha. Waħda mill-attrazzjonijiet ta' din il-belt hija la Scalinata di Santa Maria del Monte, taraċ imżejjem b'madum kulurit. Dan it-taraċ f'okkażjonijiet u ċelebrazzjonijiet differenti jiġi trasformat b'xemat jew fjuri. Caltagirone hija belt miżawda b'binjiet storiċi, mużewijiet, knejjes u aktar, inkluż il-Villa Romana del Casale, elenkata mal-wirt dinji tal-UNESCO. Waħda mill-isbaħ affarijiet f'Caltagirone hija li għandek iċ-ċans tesperjenza u tara quddiem għajnejk artiġġana mill-iktar kapaċi jaħdmu u jiddekoraw iċ-ċeramika. Bil-fardallest? Tafal ta' ulek? Tafal ta' ulek ukoll? Però ti aiuto. Ti ho preparato una base. Allora, io farò dei gesti che tu dovrai ripetere allo stesso modo come faccio io, in modo che tireremo fuori di qui un viso. Allora, io utilizzo i pollici e faccio una lieve pressione nella parte superiore. Ok. Con gli indici ne faccio un'altra in questo modo. Poi di nuovo pollice, 1 e 2. Perfettamente. Ora, utilizzando questa argilla e questa che è argilla diluita con dell'acqua che diventa colla, facciamo così. Prendiamo un pizzico di argilla e facciamo una pallina. Utilizziamo la colla e la mettiamo qui. Facciamo ora 2 palline più piccole che saranno le parti delle narici, così in questo modo. Biex ngħid mhux sejra ħażin. Mhux vera. Le. Ejja, prova. È un bravo allievo però, devo dire, Bejnietna, Salvatore għalli l-istudent tajjeb Mario, mistaġ minn kemm qed jassorbi l-informazzjoni mill-ewwel, idej qed joqogħdu tajjeb mat-tafal u sejjer mhux ħażin qal, ma stennejtx minnu. Waqt li Mario kellu l-opportunità li jipprattika t-talenti artistiċi tiegħu, jien smajt iktar dwar l-istorja taċ-ċeramika tipika ta' Caltagirone minn Salvo. Fosthom spjegali fid-dettall l-istorja u l-użu tal-bumli malandrini. Questa è la specialità di Caltagirone, si chiama bumulo malandrino ed è un'antica teiera araba che ha 1200 anni di storia. È molto particolare perché è completamente chiusa, serviva a mantenere il tè caldo durante tutto il pasto. Però è speciale, è curioso, è unico, perché questa qui che si vede è l'uscita, quindi si versa così, non si vede l'entrata però, perché si carica da sotto. Questo oggetto si riempie da sotto, poi non si tappa, non si chiude, semplicemente si gira e tutto il contenuto rimane all'interno. Non è magico, ma semplicemente sfrutta il sistema dei vasi comunicanti. Quindi è come un sifone all'interno
Il liquido esce da questa canna. Quando lo vai a rigirare, rimane tutto dentro. E funziona in questo modo. Così, poi si gira e rimane tutto dentro. Non esce neanche una goccia. E possiamo vedere che il liquido esce tutto da qui. E qui possiamo mettere anche il vino, se vogliamo. È nato per il tè, ma oggi si utilizza per tutti i liquidi, quindi per esempio può essere usato per il vino. Mario, jien ġibt il-Giacomo miegħi li ġiet tifel ta' Salvatore, li huwa maestro in the making. Ħalli jgħidilna naqra aġġettiv fuq ix-xogħol li għamilt int. Allora, Giacomo, come descrivi il lavoro che ha fatto Mario? Bello e divertente. Ma sei diplomatico. E se dovevi essere onesto, cosa dicevi? Bello e divertente. Morna tajjeb, Mario. Sì! Naddu għal-pass li jmiss? Għal-pass li jmiss? Għal-pass li jmiss. Tajjeb. Grazie. Cottura e poi finitura. Lo possiamo anche dipingere, ho visto che stai imparando anche a dipingere, è vero? Sì, ma la strada è lunga ma ce la facciamo. Mario, wara li għamilna l-kreazzjoni, mbagħad irridu ngħaddu għal-pass li jmiss. Insajruha, it-tafal, u mbagħad cosa si fa? Cosa si fa qua? Praticamente questa è la base per poter invetriare la terracotta. La terracotta viene invetriata, poi si asciuga e viene decorata. Issa, l-istess u bajka xissa naqbdu l-pinsel u trid penġi. Ejju, mux għawedin spieċi. Mux biex nindaħal imma wara li naraħ jagħmel kalpo lavura. Inti ċert li trid taqbad il-brushes tiegħu. Jena biex ngħidlek, l net qed nibża immislu l-brushes ma mhux jissillu xi ħaġa. Tieni net aħjar indawru. Aħjar nħalluh jaħdem bil-pi. Vuoi continuare tu? Prova. Grazie mille, grazie tanto maestro. Abbiamo cambiato idea, grazie tanto. È meglio se continui tu che fai un Fa un po' di pratica a casa e poi lo riporto. Sì, fai un po' di pratica allora ti aspetto. Esatto, Grazie esatto, mille, tlaqna. Ciao. Nispiċċaw fit trouble ħanejdlek. Prime Time qed jiġi mossal lilkom grazzi għal Whole Earth Organic Refreshing Drinks. Sparkling thirst quenchers bursting with flavor. If it's cheese, it's Fior di Vita. This is the new Seat Arona At Continental Cars. Esprit. Sterimar Stop and Protect, Cold and Sinus Relief. Sterimar, nifsa ħjar, ħajja ħjar. Experience life with Bridgepoint. OK Home. Prime Time jirringrazzja lil Virtu Ferries. Go for it. Esprit. United Colors of Benetton. F'dan il-programm deru xi prodotti kummerċjali.